Kublai pi baroj ka thup Khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Tingini pai shosh ki mat ki pakongsan. Pen ksan no DGP badon kti botches te fil ban pen bethay bom IED halain kra bat area. Ka jingle ki pulit ka pen do jinshan ya ka sorka HANM. Ki badon bor ki le kat bomon. Nengi bom don bor nim lawan le para ubah. Bom bat kerden ki pule di pikul ubah Chesterfield thank you. Grainy Teros, Greenfield Window. Tementang ini paish ki Khubor ki bakambanya. Siat yap ki pulet yu ubah Chesterfield thank you. Ubadeu dekat barim ka HNLC haka yeng sa jung ha mau lai kenton masar haka khatlai tarik mentau benai nailar hajar arpoe haka por lai bajemen step. Habe krench kelab thai Khubor u DGP ka Jylla u R Chandranathan ulapan ksan bakane ka jing shasiat jong uba Chesterfield thank you kadai ha ka por baki pulit ki rong hayeng jong u bot uba Chesterfield upendon kam dakatari bot ulapan ksan shu bo don kti ban pen betay bom IED hayo Shillong la imkra ban hayeng sa jong ki pulit ha klerian u DGP ula yethuru baka jing ra yaki arngot ki kun uba Chesterfield ka long ban toket bnya yaki. You know, you're aware that the recent bomb last America, the 10th of August, is the HNLC trade, and also the 14th July last air raid, which was witnessed in a police reserve. During the investigation of these two cases, we found incontrovertible evidence. I emphasize incontrovertible evidence of the involvement of Chief Justice Andrew, especially in the very last case. And we also found his involvement that links to the Shillong. This was a background on which our teams yesterday night, one team led by the SP East Gender Hills and one team under the SP traffic was looking after the law and order also of Shillong. These two officers with small force, they search, with a view to search his house and to arrest him, take him into custody. When they entered his house, there was resistance from his side. In the man, he tried to stab one of the constables, purely exerting the right of privacy. On record, because they asked him to open the road, the door, there was resistance, it was not being opened. So when they climbed up the stairs and when the door was open, that's where the incident took place. They made an effort to wake him up. There was no response. His sons have been picked up. There is a small correction in the press release. It has been written they have been arrested. They have not been arrested, they have been taken for verification. Because we have to ascertain their role also. These things, when we discuss these things, you and me were not on the ground. You have a benefit of the hindsight that you are asking this question. I am speaking on record from the report I received from my team. Please understand that. The case has been taken up, it is under investigation. In hindsight, we can always have all kinds of, we can give impute nuances. But here I am speaking on record. Please understand that. I was not on the ground. I am speaking on record. See, there are around 16 in Bangladesh.
Here they are all overground. We have identified some 30 odd overground. Ka HANM mentakasi kalakan thok juri ki pulit halor ka jing siat jongki yo dukot barim ka HNLC uba Chesterfield thank you. Habakran ki nong thok khubor ulaong baki pulit ki lari ban shukem uba Chesterfield namar shim deishu ule eno hinrei kani ka jingle jongki pulit kalong ka bam laban pediang. Uni unong yalam ulaong baka jingle jong ka tenat pulit kalong ka penlong ki pait ba bandum shania ya ka sarkar. Sulak pediang namar wat kila no Taliban ro kim persim gerai tempat tiap para beliau Aisyah ubat su de beliau uplesu de beliau boleh makin leh do katne kena kalian jongka H&M CEC kadawa yang hukum departemen berkedai pansai baik mador keluar ke jingkong kam yang ini dibuat penyiap kelab ya kita beliau habis juga por ke H&M kadawa entah ke judicial independence inquiry but kadawaru badai ban pelait nak mardor ya kikun di jong ka series klaim bu nami thalo ya di court jongka H&M mulai circle bang ya Thailand hakajuk na do NGO kirang ba Shillong sing somla hakum di por bakari bagi penreo kadon hakusa posian hagin sya hagin ki kesnam belai no nagalian sing balang nagalian ki paipa sing lokmi ki UDP sing somla kira don bijing ya Thailand dengan syania ya keputusan rel leja kumne syai ba padba dan kisang melang dan ki nong snong ba jat rel tinang syania ya keputusan ikan tu bagi perpak ya ki bor sokar ba ya ki bor singsha kinong yalang ba kindai ban syem kum kane kesenjang ban susiat ya klan begitu ke ban penyiap klub kat sembreo Mentang ni pai shwa shi por shaki jin penbana.
sementang ni page ki Khubor ki berangsa. Uba Granary thank you, uhimmen jung erang HNLC uba Chesterfield thank you. Uba lawan pindah mahkamah jung ka sorkar bat sya pin yap haki pulit minta ka step perngap. Ula ong baka jing dekat jubor jung ki pulit ya ka mensiem jung para jung kalong ke ka bamla ban pediang. Uba Granary thank you ula ong baka ta ka jingwan kenra jung ki pulit dang step perngap kadika jingle khnang jung ki pulit. Ula ong ru baka ta ka jing ong jung ki pulit baka de ka jing yale markenti kalong kabam dan nong rim. Uba Chesterfield thank you. Uday uba pangkelai bat hab banyara bi ilada idon kam banyang na jingthia. Kumno keng in la banyale persaya kita ki pulit. Kita don bala aja striken. We three veterinary, we three but security table patha. Kem don kila shu mentah ni. Kan kila syarat titik badan seperti ini. Dan bagi kila syarat lang ngintip tu. Tipi akila pun pelaju bor ki ngintip. Mau nak tak? Ong gum ngintip. Baju so junga ta kalong kumni la kita harai kan nuru suba. I badan be hiya. Beli kemuan misngi. Beli dalam kamonon steng senya. Kini pre-plan. This is pre-plan. They just want to eliminate him. This is pre-plan. Ngatang melaban tolerate kan ni. Pergi badan bor, kini lek ke bamon, ni badan bor kini partai jadi joki, ni minta ni meni partai. Ini melu ni minta power ni. Tapi badan power mungkin kini yak bamon kini business ke bamon. Ni badan power business melong. Kilong kita kiri. Idan be here. Idan kini problem bapli. Kini ke power last year, kijak last year. Kita mau cingkir rumah, habis ski. Kini problem, kini ketir bau kedia. Kini problem idan. Itang susangnya ada wai tang asirnya le cabar mla syo. Susangnya ada wai tang asir, tang amit. Mestap mla cabar syo. La tri kidneys. Ti kena le pecah farkam suya bang. Ada kidan kam tu jikili ngim khangwan keli apa sai. Kamera apa sai. Mendai ben watch test ni ya tu. Buat dia kinong hidrak su ngatrain pasiat. Buat kinong penyak breu ngatrain pasiat. Buat ikut smuggler ngatrain pasiat. Beli dalam kabel siat ini. Kini kita bagi kuat eliminate ini, nak kini setelah pertai. Pendok jai. Ngam ngait kata teh, ngam ngait lele. Ngam ngait. La supreme, ngate ngam ngait ngam munjudan tiar, kata ngelai pendok munjudan tiar. Ngam ngait lah. La supreme. Lai beje dua lai tam im tu. Entah. Pok dia wan dom tak matang gum tahi lah sawas lai nak tengnya usum nah. Ai yang tangin tip. Habaya keren berkilat patai Khubor, uwe ni ki kunjung uba Chesterfield thank you. Ubala klat no na ka jing sya siat ya bagi pulit ulai itu. Bagi pulit kila wanrung jubor hagi yang jongki, bagi pulit kila tani ki na jing tia ki shubret hamadan. Bagi sakerdemi ki man ha kata kapor kila ibu kupa jongki ula tia ya hamadan. Unu kunjung uba Chesterfield ula ong. Kalong ka basngo lengo bagi pulit ki keno yu kupa jongki, bau yale persaya kita ki pulit namar ukupa jongki udon ka jing shitom hau kelai bat ka kti. Mata naru si thok ding adan cha Shillong. Okey. Ini dekat kam tengah bunsing am jukui he. Ir bun kam sini stai de. Pakili he kam jukui dah. Kam cintip jonga ada am si ifi kata. Ke ibadan sidin jukau ni dengan melawan tai. Ini kun teh keren kun he. Tak kiri kam jam dengan benar ke ila. Entah he. Kan sebenar saya kena baik sewan ke intelligence untuk kita mintai tamang dik haduk kata ada am dan kata ada kamle verification lo marabor saya ngir bedam ke itu tak show hadian arlai kentang tu setelah kok kali lah syai benang kan setelah kok kali kita baca kok soda jangan kaya soda kita tambah akan tali kenta ya kok soda tu kemudian clean clear tek shwan nak clear tek kita Indonesia clear. Sedang nanti kita sangat nak sedang nanti sekentak ini sedang nanti itu. Yuk konkol tu ni ban pai nak sah Shillong. Nak ambil so sangat sedang nanti. Masih tetap bagi deki kon ki. Ni ban pai nak kita membuat bagi deki di security jeng ini. Kami tu dor syukri nama hai hidang mas. Bagi keren hindi keren dalam syuk bukan bagi keren pasal kan. Ada mesti bagi keren. Ki aibam ki kulit kreat ada sedang tiga pencet terkait biskuit kulit kreat tiga jam hari jadi iyo sama mula
kira lama ni benar. Kami kambu pendon air. Selai tentang yang cingkang kira lebih kan. Bagi shoes saya ini nampak cingkak. Bagi berapa Ramadan sedang sesuatu saya nasi beda kami pala yang terus. Tapi kita cuma tengok jangan siap dulu baik kami dan sistem ni di Shillong dua dia menjadi pesai kulit nimla. Kata yang kita cuma belum tengok tengok di orang di pesai teman beri kami ru. Dia ini parangaru pok di show you kinjat untuk tahu show tentang terkait ni menjadi di safety ni ka di sangat di pun pengihi pada preha veterinary sport thanang beach tu di sang 150 makalong no sip jalan ni kan jangan mesti tahu show ni nama dan hindi kita show tak yang ni kerjaan yang Ramadan tiap Ramadan kita kerjaan kedam ki dan kita tahu show iya betul tu kan dalam musim ni kalau semua siap kan Khubor paling sekentar kentang ni kaya dah kentang mana insya katarin dan tarikh ni ya kamatya nama kamera ASHA malah bajrong duk pada kamatya sudah tari dengan ibu baik masjid kat Shako ground floor tang lengok tu nama market Ramadan kami tarikh ni mesti tangki kuliban nah tarikh ni Madaki tu Khubor ngila pasha bakut tat hadu bani syambiang khubli shibon